much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. For any adofono mema obibia akwaba sonko ede ebatuma GH so Ghana wahala jumedie ena ebre asose mosomfo munuaba ekwesikapa enenso mede ebebe somo na ye nansentemu de asofo dodo na ababonten ama Ghana fo enyantiase sese afi 2021 na yesimu de enya de se womo ede omonioma ebedi agro kra de biara eda enam se yafa womo enwo ye nwa ache ye hu womo se womo ya asofo tanse ye ka womo asem anase ye di womo atema na ye bibi di tia womo krampo na womo ye nyamia na musifo nti womo enka hwe womo ye komenti no chese noma ye ade ye ensem obi asori a na wo ka de ye na koma so ade de kire sofo bia abra wondwene ye ehum na no na ama enedai ye papa Prophet Nigel Gaisie waba abontinde ye kokobo abetu edwa ede amagana fo eni ebiemu bloggers eni wo bibia se die onfa bibia totroto sam se wo kana asem na wanka ne yie wo fa otwero ne ho asem ede to baabi na wantwero ne yie pan dia ene court die wode wo bia wo bekokwesi nkrofo dodo na ewo court because videos are one wode ebe gina so ede ayesa de o ma ne nyina no wapale ede egu honum na ne nyina eye nansen blogger bi nsem ode betu edwa se ye papa Prophet Nigel Gaisie se wono de ni weakness ma enam se wone black rasta kwkwatwetwen enkomo e course on na cheso no ne fan in that aspect ena wode etu edwa ese enya de ese wo kan sa asem do de biara eda nanso bloggers afa enoma bebre bo na we attack no social media na we yese na we yese say pan de won fa enuama totroto anase won mo bia emfa ne hu endi unti wo si this year de all entertain obi biara a wo be attack no anase every blogger wo be tro bibi e de afa no anase obe make any publication e de afa no a enye no kure enko a e de wo no de wo de no ebe kokoto be siu no na 99% of articles aya e trofa no hu nyina no aya na eye entro na abusuafo ensem we enye ono nkwa na aba bonti aba be kekasa nyoma we nyina o no amagana for dodo na adwen ayo montanta say trend the ben na software yi wo mo afeyi because obi ababontin say wo no de wudi na tem obi aba be du bu ye ni se obi aba be say na say ye papa Prophet Nigel Gaisie so de a wode abebo so eyo wo madwen mu na eye wo mo kesenenim eno nti ama matonsa ede afre Apostle Ajeman Prempe that the Bible Church of God 7 Day War and Crime Kaswa Tuba Junction say wono nso so emfa na dwencha wo fa ensem yi eho embra emmetu eye edwa emfa emayen na asafo woda no eye the Bible Church of God 7 Day War and Crime Kaswa Tuba Junction na ebusia momayembonra eye ensem no emu na ye koso no so no enkomodidie mu no wo wadwenche bi wo nsem bi se bia wo betimi ede atu eye edwa na ya kenkan so ede amawo Apostle memo akwaba ya ena ya medie bibia boko de wurade adom na kwa ani nyankopon donti me ho ye pa ye de Christus so ho ye nyame adom so me ho eye pa eti ase ne etima betra ne echese nyankopon ayi no kre ayi bibiri na Apostle Prophet Nigel Gaisie nensem odi etu eye edwase se die wo besiu obi a wo beka na asem a wanka ne yi blogger wo betro na asem a wantworo ne yi like ne ho asem a obetia wo hu ne senya de se ono ne ye ono ne kan ye na ebeba beto edwa na ebe magana fo atwa wo ebetwa na dapam aka ne oma ensem fata ede afa ne ho de se di afi 2021 mu enya de se obesoso sa ensem no eso enya de se obe entertain nkrofo se no wo ye na ne lawyers fo wo de wo mo anasa wo de wo nipa na aman lawyer na ne ye si wa enesa na wo kopie mu e wo court nensem a wo kan
Unhu ne se eye ne kwan so a eno no ana wone no enye adwen. Akuya oza mesere. Sikapa. Apostle. Edi kan ya minshira pa. Amen. Ewie ya minshira. Na ahwefo no mechicha obia ne atiefo. Ya minshira ne nasumdwe enbra obia so. Ni adwumayefo nyina cameraman, engineer, ne director nso. Yankopon kan ho ni nechi. Amen. Nasumdwe na adwuma nso nya kese. Me yine ne memba ma sore mma nyina mesere. Ya minshira ma wo. Uni Nigel Gaisie asemi na se afi we die ese obi a be kan ho asem enye no kore ede nsem be tono so odo be court wa ko yina no Sa uni pakro no na je se ono be twema so so one kan ye nkwa de wo se wo onhunu eye emu ena me hwe ade ba ko ne se so a prophet the Ghana obi an mi so a prophet yes sir no kre prophet bia nyankopon enipa esomafo me boa aha ena on kan wi se enye ono nko a ena ye prophet wo Ghana okay enye ono nko a ena ye nyankopon enipa enye ono nko a ena ye sofo wo Ghana ena enye ono nko a ena nim Bible what you say Bible na wo metima ka say obi ni mu esene no okay obi ya prophet etwen so nti say wo kasa o hweyi na apostle se ne nsem o kan de wanka adeboni bia wo ni din na wugu ni fi enu nti no wo so ntia se ye kono no manoma na wo yi prebu o kwan so a se nye yiwo wo se asem na obi sa me no ena me pese me che ono no se ro sitie no o ye sofo me boa sa me tie se me so ye sofo no kren obi nsi ye sofo asofo me bi no Ghana ena obi ye sofo nsusu a wo nyame nipa okay enti no nyame nipa enye da bia ne be kan sempa afa ho da bia ebi be diwa ebi di diwa tem etwan kontompo atoto so ebi su be kan ho asempa eye nukure so na wo di nipa no kokor shababu no ho Mose Samuel enum ne edifo oba New Testament ya Peter num Paul num ene asomafo John Matthew num ne ade hwensem a ene niema ye kagu wo so obi anfa nipa bi an kokot so now this will be can once money. How do you go court? I'm a penny. What do you go court? Money because constitution was said who defame ni like who say ni defame ni now you say udia na yede as a man of God hwe awurade aka sem bi wo Matthew okay chapter 5 ma me fa asem we eni kan e wona action a o pese o take no se o sofo de e wosa we so se Kristo na asoma wo so se Yankopon e na asoma wo dia me pese na Gaisie no o nyante ase na o hwehwe twose mu because won di no kura man Yankopon e ma fa ho ni o wiase o di ase eni pa be yesu ba no kan se bi kire yen asofo nyina ayevo obi entie bi Matthew 5 verse 11 and 12 and 1 Peter chapter 4 verse 17 tie enshira enimu se oyamo na otime na me di nti odi atoro eka asemboni biara tomoso ti azemio ti o apostle mumma monini na mo ho ensepam na mo akatia asu ewo soro na sara ena otan adifo a odi kan no nyina so wadi se enhira enkan wo sofo a ye di atoro eka nsamboni biara gu so na mo wani nyi wo
saade no ale di na obi di atoro kanse money to so a we Kristo somafo Nyankopon na yi na woni ni pa be court wo saa adwene no e wo tirim na le se Nyankopon ti asofo na asoma ho na se Nyankopon ti asofo ni pa no so wo se ma ho nsepel wo ni na ma ho nsepel be happy say nkofo e kan sem gu so e tan wo ye di watam twara pa owurade se mo ni na e ga se obi ho nsepel no a e se mi hu se de mi sinka e se no gwa na mo ni ji mo e se e di adanse se nyame ti asofo na soma ho okay wo se sara ne di e di fo na o mu di ka ni nyina nyame di fo Moses ohuna mane Meboa no cry Samuel, Jeremiah, Isaiah, Daniel nom. Fransima ku so, hwe Peter ne Paul nom. Matthew, Stephen nom ne yes you be grab war. Because of the truth. So ni ya be so say o kan kure. Na o kan kure wo ye nyam adwuma no kure mu a. Ade di na go kan sam gu so, na o di ni ban ko court. Di na di ka kan say, ayi wonu no ko na ni babu. Ani wonu ko babu na o ho no. Asofo ye nimu awo Ghana ha no bedu nga se wonu kwa ye ketwa na uye we na u prefer mu anase de oh so we dey like wo hu ne se nkofo tanishini image nkofo di ni din all because of say obi wo hono mu apostle wuti wo betimi afa ho asem wonya hwe e bia wo kan say ye no wo ka say portion bia wo kan ye na bia wafa no or they are making yes news no wa kan in a different way na ode tia otia enya de se be ya wo de because who ne se wan kan ne sa ena nipa no e kan de ahye wa no enti se no wo ba bonten na wo bebe correct na se wo ba bonten na wo bebe ka se ye wo mo tro nsem a menka ye de fa me won se no wani abra na se wo nko no to nko no smooth biem e se wo de wo be kokota se no de ye no kwanso se de be ya wo mo tro nyoma enya no kware fa nkofo ho no wo betwa mo afiri nti nko ka de asenka so bia enhye de yo sikapa wo hu se Onyankopon ne tie no as 529 wo se tie Nyankopon mom esi nipa ese o tie Nyankopon de wo be ka kire wo na se fa wurade papa Yesu Kristo no se enhira no se odidi watem no tan wo na mi di nti odi atro eka asemboni biara to so na mo woni nyina ho nsepel na so bi tro ho nsem bi nsentwefo bi ne nkrofo bi tro ho nsem ka ho nsem ya over ho bai eni kwan so ofa ho de sha wunyami na Nyankopon na asoma ho apostle wa yire wa ma owo nkrofo o chese wo mo e nsem wo ntu asenkyerɛw 1 Peter no 4 verse 14 o say so woyam Kristo di nti a enhyira ne mo efiri se animonyam ani Nyankopon honhom awo mo so odidi mo atem wo Yesu Kristo nti wo se enhyira no efiri se eba ne sana na Yesu Nyankopon ni monyam awo so na Yesu Nyankopon e ka ho nti na nipa unje nipa empe no kore eto obi a odi no kore be adwuma bia no wo be ba asem wo wiase okay ko fo be ka ho nsem saa endi sansanjofo e kan ho asem wo yire e wo ma entiriyan enyo yire no madwuma na wo ye enya nipa adwuma na wo ye as a prophet, as apostle, as an evangelist and so on and so forth enyo nipa adwuma na yire wo ye e to wo forget about the human nature na wo wiase no ye be kan to so ne be kan kire wo e bi amprani sana na di Gaisie ose Kristo na asoma no ana Onyankopon na asoma no ye Nyankopon dwuma de a e wo se odi asem na Bible aka no e na yi adwuma no forget the nipa begika na ye nka ho asem sai so ye nyame adwuma ye be ka ho asem na mayan fan to so ena mane nya ho on se de adini site okay ye de to so na se ye ona ade na wo ye na kwa bia wonyam so no sa baba na tie dia eni na kwa mutum yes so ebi no ebi fo na ya baga na ha no ya last days no omo a ya se ya sobo ye divo ye wenu ni wenu na mo twuma so de nkrofo kokko
chen kofu ogum di kofu atem twani pada pa are they men of God wo mu ye nyankopon krofo nyame na asoma wo sa ne Jeremia no ne Isaiah ne Peter ne Paul no ebe ye sa ne na Abraham obebe ye di ko anu ni me ka se Bible no am say omun kai na nya no nso no de ye adwuma oh okay o wo kwa wo di Bible mu nsem na ye adwuma de a wo go jina ka sa wo obi obeka me ho asem 2021 me de ne be kokota chena tum wanka so be chena tumba na de ko ni ban kokota o go ende ni pa de ne kokota ade o go ni pa kokota ko yede sesi ya tinga na ese se NDC fo aba ye tu o mo se o mo so mo de kokoto amu na ese kotu na do fi ho yesa na o zo ye bi wo na se nipa bi individual wa be kan ho asem ya poto na de kokoto o de kokoto se ye na akoye koto no ye nkan ye ye de se o di kwa na tu ne de batum ana e be fani no okay ana me boa na man of God sa na eso ye Paul ye sina boy ye Bruno Peter no ye Bruno ye do go fiase o mi se Peter ni Paul no kan ense wuru da nipa enso we di go wo so no ye kuma Papa Yesu ye chire ho ye ni ko gina Pilato nim ene ampani wo nim we ya so ye say we say what he say we say wa ye say ense bebre Pilato bi that ense bebre ba ye ka bu suwe etu umuya wanu na nkabi won fi obia ese wuru na no bi sofu bi wo se yes Kristo kra ye de ye so apin no we wu ase ni anso ye so apin e di je le so bo le ko yi no ne ye pe pa furo bi e bi se ho se onu na ye kuno de Kristo de ye change no wow when we hear so e to na di guess no o ba ni saka na dwunia o saka na dwunia fa adwunia wa fa na di pa kokoto enye mra o sofo onye sa apostle onsem a wo kan nyina no wo di waka ewo eye ni video mu ahwefo bi se wo hwe ya wo ko eye ni Facebook page and video no ewo ho no mo eye atese na eye discussion na say ni prophetic 360 life aya no water eye no eho na just odin se we nyina to ntu be nya the full eye no akwakohwe ewo ho no na apostle wo din nsem no eto edwa a wo ka so obesi wo no o ka say ni kwanse yesofu bia na so bia begina okase an na uye nyamedwuma enti ni kwanse odu obi kokot ne wonko ne ba o se wono de wonye Yesu wo sua no na se usua wo bia utimi kase ne nioma bi wo ho no mu a eno de oye enioma bi wo ho no mu eno de uye afiri me pese mi je se wi aso ba bi e bro no me na mi se ade na ono se de o sitie no fame en wo pe ene sika ani ahonyade adin bo no na sika de ka sika de awo e wo fame so ya wo kura ntontom apo eyiso ntom wana wo sika no what manya sika ntime me jai sika pebi so wana ayesa obi anye so adin bo no bebre sika fame eni pani mo ni mo nyam okay ahonyade eno mo hwehwe bebre no kran pa se nyame asempan de yemfa antudwa so edi ansam na wo bisa me no na se sempo ayi odi say sa okasa o sua nyame o sua nyame no onye nyame onye nyame so ampa nyame o sua no na me pese mi hu se usua wo bi a mi ye ne nyoma bi anase ne nyoma bi wo hon ma timi jesi wo se nyankopon afo bi anko court anase wankosi wo bia enti se o sua no o imitate no na wo bi a nipa wo sua no wanfo bi anko court na wo de wo so odu obi court na pese mi hu se like usua wo bi a wotimi yi ne nyoma bi esi nchen efe nyoma bi agwe yenya ne sa okay yenya ne sa de tie ne say so 1 Corinthians chapter 11 verse 1 Paul was a munshami shiame he was talking to the church of Corinth okay nipa asafo no kachiro so munshami shiame say the mission hwe Kristo mission
San watcho. And is all say, Christian also no, na Yankopon also no. Na, dear be on and Papa be bow so they are, and ye correct. That ye bonny body are, and you didn't pan bed, ever coco. What you say, moving pennies, Amuda? So, Yamia Juma, no Yami Juma, and yet, Sikanti, any you. Okay. And yet, our yenti a sorry. And yet, I will not yenti any young coupon to ma. The bin be dear. Sika, I will not dear any a D. Enti no mu adwuma no. Enti na mkran mu mfa adwuma no. One say Christ aka kire me ne wo say. Ye be di ato aka nsemboni biara adi ato so twada pa. O se mane hawo, o se mane ma mu mfu. Okay. Na mpombo woni nyere. Enye na ho nsa nyere. Ensepel. Be happy. Na saa ye di bivu atruvo no edika. O so me nyame de be court. Na apostle wuti we no obi akasa ne wakwa akwafa ne baba wo de na ko hotel ni ayi na enum no wa ma wani age wa ma ho asepro abra woni mpansa wo ye enu na ye say awo so mo ni ji because me enfa nto so e ma ne nye ho ana de ani uso ana me wa okay me ye na wo si ma ye me ba ho e de otumfo nyango bo ni mi say me ye sa abone no it is all me kokko Obachumatum, and that's why I'm set anyhow. Me, yeah, it will please me, I will go. Alright, I Peter and Pommy, a teacher, go to please. Nobody money. No, Mundi. Nobody money, a queer bizarre. Maybe you'll be anybody. Okay. And a queer, and a conqueror yellow. Yeah, Munti, baby, they have money. And he said, well, we say, Baba and Baba, let a young cry. Let me call that prisoner. I won't go like a Very kawo chire bebre itofuna wasi say no apostle say akovo obiba ene ye dina kotum nyankopon obiba be yime oba be yime ene me nyankopon yi obi prison ene me dey want me be prison say awurade say prison ho nipa ho say nkofo guo na me betumi afawo ade wakoto prison okay ama wako preaching nkofo bi obi ana nkofo bi ho a ye obonim ama wako kasa kire ho okay na atomo bi ni semoni bi beba de ato so kwen na me beba so ede wakono no wo afa akwa bi so no ogo che prison ho e bi enipa be 50 30 ho no ya me hwehwe wo mo no mo kosakra wo di ase ayi on say Joseph Jacob na o to su di ba ko no oni nya mo tikama onye bone agempan ko na wonti omoton wo mu nya omoton e ka kitu am ko kom de tu amudam e chenso mu say ayi adwadifo bi ba eno mu yi ni to ho ma san ko wo no won ade ani nya me be ye okwonto Egypt no o nso ani amani atutu ni nyina echi no e komba eni ni anu e goto de no o ni ni anu bo ya no e kan say o mu to ye no kum abrechire kese ba ko no mu de na tade e fo na imoja o mu ko fi ngo ka che Jacob say dada asema to Joseph no so am so omra ye nche no abobi ache no sisire kwabrafo ache na re na tade ne nyae kete moja ye ma he ni be di atoro e cancer asema to bi so o fa nya ho evidence sa le bi asete boni ni pe de bia wo hu nyansa enti e wo so so for no na ye di boni ato so no so nyansa so betimi dia strategize na wo so de yi wo mo so de afiri ho wo yi wo fi wo se sai se wo be mo wo meja de wo mo eye no ne court asem still na no nya court asem wo ni ba no court se de na ye fi ngo ba asem no wa ni so ye be mu so be bi de na ye den so wunya bone no ko ade a nan teacher say apostle metiwase ya ofua wo mo twiro nsemone fa nkrofo ho na o mo nkoso antwiro enye no kwanso ana nipa no wontin firi na no so na wo ka like ofua so say wo mo nye sa ekwe atro ani nkonto podi etuo nkada enye so be ka wumia ho asem okay emra nsem du no ewom o si eniwo ho wumia ho adansi kunu thou shall not bear false witness against your neighbor.
anameboa sa Bible na kasa aso nipa bebie wo mo se ye ten ye ntijai de obeya no be den obeye so edi enhwe nipa no boni a ono odi wo so tase ana o kankan obejai dem wo sofo wo onipa no ene hwe wo kan yie wona mo tutuo yie so won konko ye boni 2 Timothy 3 verse 12 no Paul nyamina mo so ka je se wo mo ye pese ye di nyam so mpa ebe trans asasi so wo Yesu Kristo di mu nyina ye be tan wo mo what you say so the Kristo nti be di nukura dia masa wo problem among wo eva hu ne bere because papa Yesu ankasa dia ni bare ye no mpa ye ne nyoma a chese onye de wa no tan krampo ye de to ne so onu ani nkrofo mo kura no de ye no so you say edi sa no si ye nso ebedi na chi no ye be fa sa amani enu enu wa ka kire me no se ye be di atora kansa moni bebede di aguso namom mo woni ye na ho se pe so na sa ne di ye di bo atovu na di ka no di bo na o mu di kan no kwavo no na obenya katia kese e wo soro ahimem edi ezo wudi asem no adwuma na nyankopon di asem nsa no eno na eden ye se no krankura na wudi se kwan papa na anam so se urade di kronkron na wo bo no kronkron ye mu dia woni problem enko woni go so de okọ ayi offense court ye bi ko tell be ni etwa arapa se anybody dey se me go so se de go so wudi American anybody na boy na order say yo nipa ten me ma ten obi ankan da ya to ye nua na kotena Egypt akoda na yakoa say ni yango body be ye bibi asem bi ni body mu no na ni yiye mu a so just here enu na ja no wanyini wa che say minimum ye kase fo mo to me no avei wo ni ani awue do o mo go je me papa say ni ba Joseph tiasi na me ni asasi su tunfo asem be no mo nkoka Modi can catch many years. Sa mo bi achi Joseph ware. Na bo no achi Joseph wi ye no. O wi no ko ko sa so nyuno no ko tena baby. Na ya sam. Aso ho nyame akwani. Eti eno ko ne he de betu bia akristo ni. Osofo bia anaze nipa bia no. Wo de di no kre. Ye kronkron. Di nyankopon mlaso. Ye de nyame pe. Eno anu no. You say maybe about cause what can be, I don't mind. You hold the truth. Na apostle den na bema o sofo bia ya ka asem bone dia to so se Bible say ma wani nye ma won support say ya kan say we nyina dia to so kwan be nso na won susu betimi aye dia boa obetimi amasa no kra wo ensenu mu atimi adede apart from say won fan court no won kro ne ba na kwan be nso na nyame difo Ususu betimi aye de abo mpae bo na be ya na ya koncha na nneoma foforo bi wo hon ma nyame ede hihye ya egu akwan mu a ebi aseso for ye twa nto de to so abetimi agina so aya na so betimi aye bibia no be ma no kure wo ensenu mu apie yo sikapa nyame nhira on say onyankopon asem ye no kure Matthew chapter 5 no verse 40 going papa Jesus say o tamfo kra no bo mpae ma no so komode na bani nsuo num komode na aduane ni wo mo ye hawo wo so wo mo ye hawo ne ye tawo bo mpae den e ma wo ananya sa so ye Kristo ni ba no kre so papa Yesu o chese o tamfo no kra bo mpae because o tamfo no onim ni awo ye obonsom fira na adwunani obonsom na wasman se o matete but wo bo mpae man na bo mpae man na yame de bibia so ne ye obetimi ama nipa ko na den asesa na so ho atɔ so edi de ni se ensem be na egu so a also hye ne ho den awu uradim with prayer and fasting so emre David First Samuel chapter 31 now oni ni nkro wo ko ba bia ibaare na atamfo ba eja be tu wo mkura wutim kura ho ahye no ava David ne yire no mienu de kɔ omo e kan ho bia ne yire ne ma ya sisa omo nyina akɔ ave David susa na no kire no ave de enkofo no si da bi una de kɔ e ma enkofo bia be si ekima ya fa ya niema nti ye be su abo omo be si na abo kunu no kre
The Bible say David was sharing whole thing our dim and what them pabo a year juma. And in some go so no problems was as a son word here. Also show holding. Okay. And now them pabo a year juma. Pibon no moon na bema no kredie na wonsem no mu na pie. Okay. Who do in Bible? Yankupa sem. A come to me. True. Now we in a mere because also nipa say onya bone na se de to so a. E bi to so a. Me sell susumani nya oya. Say enya no kranko de nsuo be bibia ntimi nya wo. Lempo enokra wadi nti ana say konkri ya wo munti. Abone say asemi kra to a. When you are in Yankopon bone. Okay. It will save you, God will save you. We will protect you. What do you say? About who buy me never the brave. Oh, now as someone Mr. Bible now, young Van Yeduma. As someone be brave, boy, to me, I can't say who. And you shall come on, I shall come on, oh, Ghana. Wabra, me now so put all. Yeah, you feel me. U film na 7 dey ase hu ehia wo pan e ba enye o mu nyina so na eye o mo kan sem a eye for film obu ho na film no wo dada ansa na o ba be ye sofo ana se nam ni sofo di nso ni yedi nim no enam ni no kware di nti so ka bibi di a enye se ebi aye for film na apostle ye share ni video no mu no ye ni di edikan no mu no na ase wo mo kasa de afa ye sunsum wiase ho eye ensensem eno na che se atwe madwen de abaso with ne comment bi a wo make ye efasa side the one no che madwen kakra na mpese ye mbobo hu nso so emfa okay ba no se wonso ubu ho no abekwa asori sofo bi preachi wo kanya mesem na bia wa fre wo bi ababa begina honom anaze bia wo preaching na wotimi ka se me boru asunsun mehu se nyoma enkoyi ana wo fre obi begina honom o se sunsun wi asinyame yi a kire mi sesei ni se bebe se mi hu se eya mu asofo no munko ana ya mukọ sunsun wi ase ana wo bia wo ye Kristo ni a waginya me dia asem ni tinimu no wotimi boru asa sunsun wi ase na sa sunsun wi ase na etesen like me pese ye hunu sa because dane da edi for asofo obi atimi kan Ogu sabi sempa o. Mi da supa. Oh, sunsun the so called sunsun wiase. O mu ko fefere ne. Oju aso dem o ko sunsun mo. Spiritual right. O mu boa. E huna. Eni na da nipa sika wo pagie nti. No ofure mu asem bi no akan sem bebre agusu obusuam. Una na bi na eya wo pa unya djuma no. Yare wo ya boy. Ha ne firi o no tumi spirit ya o de ye meduma nyame tumi ntimi nda sa ne o ma na dia na na babru no on kaya na ni kan wo kan ya no Paul ni Peter no ani sa nyama no wo se bi sisi sa sunsun wi ase yakọ yaba ne se ne koso hwe akwe ma min kan se an kiraw na atiefo so ani ahefo no wo mu ntie nyame na duma chade no wo senkom ewo Joel 2:28 say na di ekire mu no mehwe me ho mu bi agu hunam nyina so na bi be senkom e bi so daye e bi hunu ni so ade hunu enema bebre and happy Pentecost day ana wo nkonko ne bae first you know ho de ma bi a prophet baako okay no o de mu na guna pampam na sunsun na be hye ni mu e di wo say sometimes to come ana ni ma o be freye no or the Wonguru Mama Obia. Okay. And okay, 1 Corinthians chapter 12 and chapter 14. And on Nampon so and details in na. And now okay, Ephesians 4:11 to 12 was a binu ya sofo. A binu ya pastors, evangelists, teachers, prophets, and apostles. Sanet man be. Na odi ojumano, and it's of jumano. Yo obu omo e Kristo ni a. Nyame ma nkom hye. Okay. Obi nyame ma na di daye so. Eni nyama ni nyase na yakobɔ kan no obi an na dom achedi. Okay. So bunu de na so mo ho. Obi ani bi sa wo. Wono nko a. Eni okosunzu mu wi ase ba.
Wojino was my coach sunsun wiase when we no okot. Enya familiar spirit bi no issue. So ena ayi nyame hu no so enya adwuma won ne kwanso ne be ya obi a asafo no betumi akoso yie. Okay. Ebi nyaso fo nko an no hunu ade. Nyaso fo nko an ne hye nkom. Nyaso fo nko an ne ye nkyerɛkyerɛ. Nyaso fo nko an ne di yie. Aso no me no obi a ne wo mbi. But onu nko an ya tare ni ase. Na na so for timiju obi aduma chede anase obi na ni ase. Omo obi eprichi wa so dem o. Omo obi e hyankom. Okay. Omo akwan. So no ni nete ye. Okay. O go no so video na won ka ho. Won tie school fees bi ab. Anu akobo the degree was of video. Eno odi aba no ya so. But na sorry, okay. So ti ase. Eni do omo be ka bia enu anu no. Di obenye bia na sa sunsun wi ase no. Ena me hu ba bia mu kanya firiye. Obi ga sunsun wi ase wakowa ba. Sa ni pa ko hu na hwentutu ne tere. Onye papa. Obonsam prophet. Ba odi for me say ye den ya ye. Me dey know odi for we apostle. Apostle. He say ye sha. Nya mitimi fa ye edikanfo no timi fa ne honhom like ne spirit no de ne like onene kasa na say like otimi ye hu ne say me hu how am putting no asin sa wote wonu mo eye den a wo betimi de wakwa odu betimi de honhom akwa pie baabi na wo kire wo nioma bi de fa wo bi ehun ebi ni wonu mo sanya mentimi ene wo enkasa in a different way like say what do spirit mum na edi eyedwuma odi spirit ni di edwuma wo te won wo onfa wo do wakohene say dey on say wutimi so daye na ebia say daye de daye nko ba dey waso daye odi for apostle yes ne asofo binom atwetwe nkomo bo won motimi kase wote ne officer ne honhom timi ko in a different form ube shia ne honhom in a different form hu no se wono amu ewo bia ye bia ye bi enu tina mpese mi hu se nyame nso timi yi honhom de ko ba bi se de obi wu a ne honhom efri ni mu no sa woti asen so honhom nyankopon timi mfa honhom ndi djuma akwe enye nokre ye honhom papa. We have two opposing spirits in this world. Okay. There's two spirits from Almighty God, the Creator, and the evil spirit from Satan, the deceiver. So we are here yet mo bia ne de. O de Papa Yesu ka say, "Mama, ni ya ni nyina, emmo mu nyini nkoduru kabre." Ale ni ogan sa asem. Sa asem e kan sampi. Ono nkodu ya ne de papa no. And no so bonnie ready, okay. And he say, Papa, the bonnie diafrane. And one way I only also decrease or dinner. By Yanko point to me, my one, and person Tiasia was all here, say. Now, me and my own town say, no, you, and Kobe, Binko, ye baby. Babro no he. By say bia obetime you won no de akwa ebia baby say kwhwe ne oma ekoso say ni say bia ye bi fa ho ebi nkoso sa. David the Bible no he bi wo. Apostle bia wona yemfa bi nye wana say bia unya da encounter ba bia na bia prophet de wo munya da encounter. Wo kunya ne here. That's the question. Say adoma chede ne de egu ahodo. Egu ahodo obi ane de na spirit no. Wo spirit so no spirit no e firi mu akọ baby. Paul ebisa eto. Ewari yan sa Peter o yan sa Matthew John ani asma body na ani adin fo no atete no mo tu atoni ya me de ko baabi no nyame be yi bi a kyerɛw so ni pedua na osi wo no wo bia wani okay na de bi ekoso no omo ohu enti se de wuhu na nya sunsun wi ase na wuhu se nyame se anisuade hunu enye yemfre ni sunsun wi ase. Oh, okay. Your friend sunsun wi ase. Yes, sunsun wi ase na ye kano na enye correct. Fake enye correct. Ba nyame timi bia obi na sunsun wi ase a ono ni spirit a ewonu mu a enti wokọ odi ko sunsun wi ase. Say nim say apostle nim say enye wi ase ba ko na ye wom. Wi ase nie. Ba say nya ba ko pe so wo ko wi ase fofurum ti
epuo hoyi enu so ye wo wiase evil spirits nkwa ne to nti odifo nyame ntimi mbie wani ma hunu de ekoso wo ye sa ye kan say ewiase foforo na ewo ho no ena me kire omu se yo ayi enkrofo bi wo poase bo nsam nkrofo nkwa onipa ne sene nti ho bo nsam nkrofo ne to okay onu ye different ebi ahomone no ebi hihye nnuam ebi hihye motan mu ebi hihye nsuo ani ade George asiye me kan say densu river densu aye no mun nkra no mi si so na ye twan picture okay je mo fu ni be twae ya ni tiri ye miensa okay ese densu ni sunsum anase bofu a owo nsuo ni okay evil spirit ni nyankopon enfiri nyankopon so edi ngofo betumi akọ tumi bi ade aye bibi amuna yi so na Revelation 12 verse 7 to 12 no akuru bi e ba asoro no na me pam bonsam na bofo no eno mo gu asase so ento mo gu asase so no ena omo gba hwete eno mo ne nam asase so eno omu din semone eno mu say a Christopher o some the purpose pa an say o kotie Christopher o pese obi akosra him e to bi so no say ba kosunsumu wiase wo boa o kosunsumu so kosunsumu wiase na nya Yakobon tumi eno o de ko ne bonsam etumi Satan ade ne yaduma because Bible na ye ka na kire say de nyame asem titie ne na difo ne asomafo dom yaduma okay eno me gaza Paul ni Peter no ne ayi adivo Daniel no ne ade yanko sunsumu wiase eko sunsumu wiase wo mu kasa asem na enya no kore wo mu animu aduru awon akoje wo mu so bi wo mo tu akora keto aya wo no bese na wotwe apostle de no wo mo ku ya si de aye duo eno de hu bintini ntimi ye da bia so wo de mu de mu ya wo say evidence bi ani ho evidence no na eku ye no ene bibia na bibi ku akobokro no kese disika pudu a say evidence why ade no so aye bone no ye pe evidence woni bango nkan kure ne enka ne kena sikam so watibi so man kwofo a ye di asem ni nyina a hye ho evidence why ye ga say evidence bra wo go fa ne asem so ni be di bone the evidence some na mo keka o mu nya to be ni nipa ensuya no kure biye na so dwiemra Sure, apostle. Na nem senka yenu mo nsuso no o make some comment bia no nsuso no me pese ye nchire mu kakra mfama ye. Nigel Gaisie. Still na no ye me na say wo de wakwa akoya apostle mi nim se bia woni adifo bi assign da. Oh, me ne say so ko gara de mi nimfa. Say asofo bala me ka se bia woni adifo bi assign. Say we na kabo we say asofo. Unim se de wo mo edi wo mo djuma unim se de nyame ene faso ene wo mo ye adjuma okay ye papa e make comment bi say utimi ma ne kete na wotena so kata nani a obetimi ehunu de ekoso ana say de like onya obi na onu wudi nkita wo na ochia wo nsem a wotimi ehunu de ekoso ewo mu no sign na sifati na betimi a kire mu afama amaye because eno so ye na kaka say eno so e ka asofo ana adifo ejuma because enim senka womo chanting na womo tena nkete so ne yi na adifo de mbese mi hu say eno so na e ka difu juma no ehu ebia na say utimi yesa wodifo utimi yesa in a normal circumstance na aku amida osipa o say ya sa ni ko sem na o kan o sa kan sem bi kura wo se video no bi fe bi tie bi nso na o se ni body ne kura no eye magnet ya unya bebetena ne nche e che wo information na de ma no scan ampa no kre wo boa wo da ni po enie no kre se o wo sa tumi no so dia na firi Yankopon apostle oh that enipa every Yankopon me say opa wo me entenase ni enko Bible we got the Bible way when you so bi odi wo bi o se banka ni bi apostle bi kan ehia okay we got the Bible way Paul wana chi ni patna ho
wɔtena ase na ne sunsumu kɔ baabi Daniel Jeremiah Moses mpo papa Yesu kura na kura no wɔn kura no wɔntimi wɔanyɛ sɛ ne honhom no wɔde kɔ baabi wɔanyɛ ne bia te sɛ na Nigel Gaisie karibi papa Yesu nankasa opemu nankasa ba asase so wɔanyɛ bibia te saa ɛno kura wɔn danse na odi ɛna obi yare ano ɔsan yare no otutu ahomone o casting demons no gane no saya nipa ya de nipa ho tɔ no oja owie o de ne kra to o so ya okoi odi sa tumi ni ja Peter ni pom o kura diem okay ɛne kunkuru ya ne tiri ni mu eto undimi sa nyare wo tutu ahomone bebre yanka babu nana ɛna mu fiti asɛm ga jo sɛ babu no ɛno na asɔfo adiwo ye nyina ye di adwuma edi so bi kan sem bi achewa what to babu no ho okay ya me asem o ka to se eni ni nipa ne de no e ye pe na okay because babu ye marking scheme so to mo mita ga chero marking scheme ne hia e so babu ne di adwuma na wo to na wo se me ye magnet who are you e di magnet na yeso yisunsun ni na ato obonsam na aso aba na ba hani pagre Paul timi ka so e magnet papa Yesu kwa o ka so e magnet de bi papa Yesu anka bi po amu anka bi ebi wo akesi omudi ka nyina no obi timi ka sa asem wi obi anka so ye magnet eno na o nyame na o de ni yaduma no o firi ni enna mi just two spirits no se bo nsam wo ho eni yankopon so ho edi bo nsam ni nkofo ye aduma eni yankopon so de ni nkofo so ye aduma hwe Manu Matthew chapter 7:15 tietia tieni pa akuya apostle mitio pa meme ndata ni pa meka no kure na akyerɛw na musu ntie dia odiwa Matthew 7:15 wo say na monhwɛ wiye adifo atofo na wonam nyanten anwuma mu eba mo nkyɛn na wo mudie wo yɛ mpataku adufuru pɛfo o word ya Yesu ayi so okay Wose monhwɛ wiye warning monhwɛ wiye wadifo atofo wonam nyanten anwuma mu ena ba mo nkyɛn na wo mudie wo yɛ mpataku adufuru pɛfo so tese wo mo va Kristo din odwan no gya ma Kristo okay enti omo ni Yesu Kristo din nyame ansam ena be kasa chemo de katra ma de na nu asam ye kama o kasa ho tewe sei fine nanso de wonu mu no ayede pataku adufuru pebo tese o be sell o ma kwa ma unya kwa nko heaven wo ba je ho japade no sika enyina o so wo bi tumi je obi ka furu ni nsam Only you gra. Huh? Mami bi obi ansho obi jirika. Wose ni via ba ivuo. Aye bi wo ka omo de ka no. E kwa didi. Omo de ka ni ya dwuma. O sunsun na jonti. Ka no wo tremu wo yisu a. Obenya accident obewu. Ento obo ka no man. Mo ho mpai. Anu anu no. Wa fa ka no. Na do mo de omo yin kofo de ese bi ni. Edi nyantin ena omuni gan nyuma no ena omudi afura omudi ahye na omuni die akoma no ho na ni makoma mu obi eni makoma nyankopon ko ho na ni madwunim nyankopon ko edu obi na no no ka asem a wo ni babu mu a wo ni so wo ka asem papa okay edu o se babu die ganafo ya yi ya ho nsuo ni yie ye tu nsuo ni ya na ada no eto betwa ni aye firi wo mo boa wo mo dadae Ade wi ni baba ko we adiwo atu we bebre we shankom abato edie na nsi wo no shankom fe bi si be wi ni no abaso ono ana hye na so nye ne nkom hye na ye wa ha se ka ho nya to atoro no di ye enu de ye ntimi ya atoro no be se ebi se nipa no kokobọ mpa ye twetwe ma enu de ye kokobọ mpa ye twetwe na kokobọ suma obi so ko kan sama asa nyame de fo ngba no ko kan obi timi twetwe nyame asem Oh, say asem no say enkoye mfa manipa no dia ye den ya obetimi abompa ye say nyame mobo
Say Ezekiel obompa ye do won kwam hye kwama anu obompa ye esreye nyankopon we nte o bi yare ya go say say u ba bewu e di so fi e samanse e urade nyankopon na asoma so meka nche ye ready e do so di nya no obompa ye nyankopon say okay mate wasoma aka nyina no kore me de owo achew me ye fi ho e mo sa di nhira ye den e ma no e di say obi o to na bia abe so honkom so ti ase say le wadi aye kire me enu obi nti bi o enti hweye okay mi amon pae me bo ampa bom ye nya akom kire e bia na wotwe se nansa na wurade nyimfiri ho and that is different when you son kokora when you to abana ko se nkom na se wo si NDC be wini na NDC lusu a wo si yankopon na sma ho yankopon da say so we dey two people o nipa mi oni te bia na the yan shan koma mfa no ho so wono no be wini no o bia na no obetimi abompa ye say wade hu mbobo ma yese nti ma enkom sha difo we ya hye no embem ne no bia na me atie opposition na say ba ko na wono no yan shan koma mfa no ho no na nyame ada ne nyoma ne de amoma say no de ye ntimi God says yes no one can say no and if God say no who can say yes? Okay. We serve the God of possibilities. God is justice. We serve God of justice. When we say the same. And if we say another when the baby, and in Debbie. And the chance of we are to for. Make I know to my see. The chance of we are to for. What do you say? This year. Na say kan ko che Ghana for na bi bo atro for wo mu yai me kan say ayi na nsem wo ayi vim lady ye beto abato mu ano ana ewie no say ayi divo wo mu commissioner mo ahia ni 2020 no 21 ya ye komudie na say be ko 20 ayi 21 yi ana wo kan no radio TV ni so say ayi divo mu yai ayi commission obo wo su be mpadin eno obubu ato ayi adinwo no bidin avredie onu wie no wadi bi odi osu bempa akebo okay asema okere no osu bempa so 31st night no onu so je wo so oba ne ho den se bema na onu odi na tan wahe wasu no mame ayi abaya yi kan esi ekure mo be hyehyɛ nkom ama nipa adwuma ye no webewu saa They say President Kufuor no ya be see binu so say chadu wo no dey yente yentu dey yemfa ensi no mo ba kire bo asase so mu dey mu apostle into boasie mu comment ni bi aba ewa hanuma mama yenkenkan na yembo yensem ne to yemfa ensi ansa Israel dey boss good afternoon welcome back Apostle Ajiman Prempe we've missed your opinion and biblical analysis too much no size okay star block and so the day about no so too much good afternoon good work Nigel Gaisie is not a man of God ona worker okay answer Israel answer Israel so as I about say I believe Matthew 5:13 explains it much better. He should be happy if people say all forms of evil things against him. If he is a man of God, then he should forgive and forget them. Yes. Okay, near Hughes. Type so and so but my favorite preacher, thanks for always being very sincere and very economical with the truth. God bless you and you are very special. Apostle Widi and not just say when you abaso star blog and so but say God bless you Apostle. God used to speak with Moses mouth to mouth. Mary Jane that's the so say at the high yes star blog or say these prophets are really disturbing in Ghana here. Okay, we no commenter aba ewo ye fidie no eso. Na Apostle, yeah say the young papa or the aba betu edwa efa ne court ya si. One papa. Oh, do for prophet Nigel Gaisie. Hey, kanisa. Anya Ghana papa no. The aba betu edwa say wow be kan no asem a wan kan ye de wo court ne nyoma bi a wakeka no ya bobo hu ye di esie no nsem no
say a foot obey, then I be catch a Ghana for far and your ma so ye ne foot adebema software. Say one more when is say 2021 the one more son, one more and your memo said the one more living in your man nanka and cananka one more years say one more be joining in to afar a different way and I said different strategy a day a decided I want your maybe hono then I want to debate to a job. A great capa. As someone be some wrong say. She said we are here one. Omonsan one ne niabre. O ne niabre no pedom e de akọ. Bonsam jemu. Okay. Ono pese ono nko akọ. To opedom. Ene dom so obenya bi. So na ayi 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15 no. Ayi o se sa ayi say ni pay asomafo atorofo. Okay. Omo ye adwumayefo na adamfo a odan won ye se Kristo asomafo. So omo dan we se Kristo asomafo. O se nya de kese bia. De be wie won se ni omu nyuma sitie. O di asie. These days are evil days. Okay. And obonum ni ono. Isi aka kan awurade aba. Okay. Eto mo se mo ni abre. E mo use odi fu atofo. Omo use psychology. Omo nyansa, e no omo ni die. E no omo di esese nkom keka nsem bebede di guga na fo so. Na die akoso no. Enye ne kwan no, enye bebele ka se ayiye wo ye magnet. Eno kwa na yima hin. Eno kwa na yima hin time. Magnet. A man. A person. Is it God who created you to be a magnetic person? Now go on the boss say magnet na. Now who the other one was na ko baby. And you will motia. And motia na dey aduma. Yes, you motia spiritual. So some spiritual. Apostle what you? What you say? Edi ma asabu ho ma me enkan Ghana fo sabe Ghana fo mo ye madwema no. Ya tiase. Se Ghana fo bebre pe no kure o. Ye pe no kure no hu. They say wo ma disen kom ato no sa ma bebre ye huru wo mo to. Ye hu wo mo pa. Na me hu wo mo ache. E buru tete yes no hu wo mo. What you say? Okay. Edi le men ka che Ghana fo no say. Se obi am na ni da ho. No yire no hu mo sua Bible. Okay. No mo Bible no timi no. Na asempa no ena urade di jaye. Okay. Say yen go ka asempa no. Yen kire. Na mo bi hia ne say onipa bia wo betwe ho afiri bone ho. Okay. Me sram Ghana bo. Mo yam nie yani. Yen hu ehun firi bonim. Yen nya kronkron e ma urade. Eno de ohaw amane bibia ba onyame tiase. Wo hu so di na chi no wanyi serious mana. Ode wana mo besisiye. Nyame na buo nipa, nyame na adum nipa, nyame na buo nipa ho ban. No bo nsam de obewia. No asai, no okum. So the Christian de obasi be nyan kwane nya no mo so. Eti Ghana ho eye pa se asemwe akurasi kapa tuma di ekifo. E de abisa me. Na me so de o se me kanu. Na me so metumi akire mu. Na ebiri ni ntino, ya ntumi ko no bebre. Enu nti ena me de asemwe esi ha ma kire mu na Ghana fo ye hunu Yankopon akwan na atoro ne de adoso ena adam adoso mu ehwe ye mu ni na ho mu ma ye ni na ho Ghana fo mu ni na ho na wiase ekowie ye me ka bebre kakra makan urade hira so na nso aba o Ghana fo mu o Yesu Kristo di mu me number nso enie 0544 262614 0544 262614 and 020 70200011 020 70200011 Onyankopon asomdwie enka Ghana man nyina o Yesu Kristo di mu amen.
Amen. Ebusia for aha ena ebre ebema ye kwan ama ye di ye dwumedie ye nkomo twetwe no esie se bia fe na wo ba be join dia ye sorry pass ye dey neso so mema wure emfi se wo be subscribe to your channel no na wemia adoma no so adoma no so de wo mia enwuhia because ye beba life a be send notification ama wahunu na wa prompt na won so wa ye de wa ba be join ne entem na de be koso no won so watimi ayeden abobo hu na so watimi de wadwentwa wo fa ensem no ho ababatu eye edwaye papa prophet Nigel Gaisie na ensem a wo kan ye wo prophetic hill chapel prophetic 360 discussion aya na wota wo ni Facebook so no no na chese yanso so no nioma wo kan ye hu ni se yente ase na ye pie eye enchemu enunti ma ye to nsam de efre apostle ajema prempema wono so de na nchirase anase na adoma nyame de adom no nim dia wo ye twakunkun ni mu no ono so de ebebesum yen enti na aha ene yedi esi ni mako bi ene so ya sen ma yedi adwumedie ebremu abrene abrebia mama Juliet Ventures a chese ba na oba wodemo asiesie wo kitchen ene ebiemu ho de ayema wo akade ni nyina wo ho no ma wo penetwa kwan ya wo behu no wo abeka la pass betimi afa ne number enso wo screen no so na woni no atwetwen nkomo delivery na wo pam wo beye de amount neat roofing so wo ahanom de mayense wasi wo dan awiem na wo penchense papa wo de beba wo dan so nchense CP etiapo na woso ensesa bebo afimu achi anase mfie mienu achi neat roofing wo honom se wo bema wo sa enchense ne akade na wo de bebo dan so ama we dan no ye mfie enum krampo na de tia na etinti form number say na no wo mo entwetwen enkomo Lord Master enso wo ha edema aban adwuma ye for so ya aban adwuma ye ni enkwa na wusika efa ye controller na wo affordability no na hia woni afforda wontimi enya den engilo no ti affordability no na be chesi ka wo susu be den wo betimi enya na se wo nkwa da wo interest rate no wo form match se wo susu wo betimi enya wusika na project da wanim no watimi ayeden edi eso na midi esie no midi ede ekriasika padasene ebesanehia too much GH. Me did akose Japan. E brepi am bese me TV. Me share too much GH. De move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, de move for. Mo koso show mo. No anybody dey bia. Me da ma say love you.